Kat iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayna. Isagot mi kada kayo ti istorya na polwan. Ni Tanok akaribal ni Doming. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Mayat mo dahito nga istorya. Pakasaritan ti biag ti tao iti ununana. Ni Samson anay dumdum at kinapigsana. Ngam, may isa lang nga babae tinakaparmak iti dayta saguray na. Sabali mo daytoy. Istorya anabiangasan iti talo. Nalastog a tao. Pangas. Gapo iti kinapangas na. Simrek iti panubok adi na masigurado no kabaalan na alusutan no saan. Tirigat na. Di na ninamnama nga damat sirib di ayop na impagarup na akabaalan na nga iturong akas larubot. Telano agurong tinagal na. Ngam talo, timbirngas na kan kuana. Gapot kinapangas na. Kaslay sulang tinalaing. Ta ipalpalastog na amay taluna ore pa iti kadaklanan nga alsaw. Lakaan na lakano apadson, timbulog a baka. Agraman kabalyo. Ay. Anya na pangas, manulas tawag. Naleksyon. Kastang amin ti tao. Nagasat tayo maleksyon, no dapay gundaway ng agbaliw. Ngam nagsanggasat, no kanibusanan nan. Agbabawi man, naladawan ti amin. Ay, kas iti dati karakter, iti dati nga istorya ana leksyon. Ay, ilat ko man pa'y. Labanugan na iti mata ka nagbasbasa. Ay, isla na iti manan ti resulta. Ay, sasaranumanan ti panagnangak. Ajak malap-lapdan. Ay, talaga kay ridap kong makaturo ka talaga. Medyo liklik akong likastoy. Tama no, pakababalawak taon. Tuglip a barangay chairman. Kunadan tukat kanya ako. Ninto pa'y kat nga takatugang ako natin at adang agsasaw. Kababain nawan. Hanggang, ore, sino pa'y katugangan tagdap-dap pa ita. Awan makalap. Iti dahit. Uy, oh. Ipakat mo man nga ta, ti kina-strictum ka ni Rosa Agusteng. Anyaman jay kunamon. Adan na pilem ang mga ram kini Rosa ko namsa. Wayne, napigsa, kin talagamat analaeng da dya tao. Sino aya? Ni Tilano alias Talo. Anya, jay agdin din na mag-akalastugan na tao. Ay, apo. Kalastugan nga. Wayne, mabali na kalastugan. Ngam kabailan na, jelas lastog na. Ay,
Saan anain kalintigan ti kastangar aramidem lakay. Apay aya asikate agpili ti pakiasawaan ni Rusa. Kakaiso na lang aron nga anak ta. Ay, di ka nagsao ba, Chopeng? Lakay. Di ka nagsao, kunak. Na, Pagimbagan ni Rosa, ti pampanunutek. Isu abay anak kadilaeng. Magsunat ti bulog ang baka. Anya pa iti kaya yung aramidek iti daytoy abulog. Iba kayo. Tangay premium anangabag na tabulog abaka. Partyam asiksika kat pagbibingayan tayo ti karnina. Saan mo abukbukudan? Wala, paranon ka. Pabatong kakasabay. Nangagmaw. tata. Agbyag ni talo! Iso ti may talo ang mapadayawan. Tainabak na kayo amin. Iso lang ni nakapadso iti bulog. Ay, bilang ni talong ka na. Parken na ti pinagsun abulog. Parken na. Ay, day talaga. Di partya ka. Nagasat ka talo. Uray berber nga sanda ka iti talo alastog. Tapod no ba nga da ka ba alam? Partya kat iparanod ko kada kayo ti daduma a karnina. Malaksid iti power ko. At dapat ngamin inspirasyon ko. Anya. Ay. Nagasat ka tadagayam inspirasyon mo akaraman iti panangabag mo talo. Wen, chairman. Makaasawa ka lakid de iti kapkap ni Kam. Tani dumduma ti galad mo. Adun lakid di tag gusto king ka babae wino babalasang. Agpaiso? Ay, stay chairman? Di ka pa mo ti awag mo kanya kon. Agdag ni Talaw! May Talaw ba ni Talaw? Yahoo! Sak ni Talaw! Agbyag manan! Katanya ngay talo. Kabala, masiksika lang timang parte di tapinadsum abulog. Wen, dahi talaga yam. Napananti power ko ngay no jakit din kabaala na partya na sisak. Partya ko kat pagbibingayan tayo ti karnina. Nangagyaw! Partyan na ka doon! Ang kukwak jay ulo kas kada kukod na Jay laslasag ganda dumatultulang nati pakibingayan nyo. Saan na balay? Tulungan na ka! Saan, Tata Gusteng? Nayon ti challenge ko daytoy. Ti panang parte asisya. Ala. Medyo umadayo kayo ta sintensya akong to'y bulog. Naidumduma ti kinatadum to'y badang ko kung ayon sa. Kasla kapigsamot ni Samson ti kinapigsak. Iso nga, umadayo kayo basit. Tasig patak ti tenggednan. Ang mga numapusit-sitan kayo pa iti dara. Ayan ni Rosa. At dadaitay kan duming ditoy. Jakmut na siputan idan arimwar. Ay sos, ingka sa pulo ni da. Bantayam ni Rosa. Apay aya. Basta bantayam ni Rosa. Jak kaya't ada yatakrot at duming di pagtinagan na. Ni talo, ti kayat ko ang makaasawa iti anak ta. Malaksid ang napigsa, naturad pa ay. Natalgad to ni Rosa iti ginana. Kano nagpangas na di atao? Isa na bali ang pangasat na kabalan na. Masustinir na, ti kinapakas na. Ay, di ka agar aramid gusteng. Apay ngay, asikati agpili iti mga asawa kini Rosa. Sika ay ati makikaid da. Ay, basta. Siyak ti masurot. No di umanugot ni Rosa.
Inaklangan nagsapol iti bulog ang mga sarang guwang kanyak. Agpakamatay ako no di naktong palin. Gusteng, di ka man? Di ka naariwawa kasta takababae. Ay, awanan ti bain-bain kanyak. Tasanak mo't lang atong palin, tiyanak ta! Si kagayam ti madanon ko dito sa ti store ni Banay, talaw. Agtagay ta, Domeng. Ay kaya manak, ngam sa anak nga umin-inom iti nasangar. Awan nga rod Saan ka anan anay alalaki no kasta? Huwag gayam, suko akan kan gayam. Talaga? Awagan nakmutan iti gayam. Makigayam akan kan. Ngam saan ko akayat asawan nga isukok mutan ni Rosa para kin ka. Ay ayatiklat ta ni Rosa. Ay agpada ta nga agad unay kong kwa na Domeng. Wan, ngam pangasim. Sumapol kan iti sabali. Dahil kapadam mo't anapig sa tirumbang kung maibagay kin ka. Ay saan? Ay ayatak ni Rosa nga already nakpaila maayat ita. Maayat nakton no agasawa kami. Ay saan? Tiyak itulok. Malaksid laeng nuninton Rosa ti mangibaga adi nakayat. Anya? Kasta ti may bagak. Urahim nga rod. Ibaganan to king katikasta. Gaputa siyak ti kayat ti amana. Siyak ti kayat ni Chairman Gustilo amanugangan. Anya? Ado nga men ti galad ko nga awan kin ka. Iso adi mo namnamaan asika ti makaasawa kin ni Rosa. Nanang, jak kayat ni talo. Kasano aktulangan, no danto di na magustuhan na maramid ko kat di pa'y kat laklakan naktulatan nga italo nga ibabar iti tawa. Ay, mabuto nga. Ay, di nanto aramidin ti kasta ata ay ayatin nakakit nga ron. Manjak. Ay, Rosa. Nay, dahi tani tatang mo. Nangagdan sa timbagam. Saan? Ati kayat mo ti masura. Anya ngay. Lakay, itod mo ko mga minon, iti kakaiso na nga anak tati waya-waya, amang pili iti pakiasawaan na. Anya? Saan mo't asika ti makikaid da kunak manad? Saan asika ti makikaid da kinitalaw? No isot kaya't mapakisawaan na. Ni mo't Rosa ti makikaid da. Saan asika? Anya nga rin ti kayat mo? Mapukaw ti anak ta, no ipilit mo ti kayat mo. Ay, isa anak ko mandugaw at gustay. No mapukaw ti anak ta, mapukaw ak mo tayo. What? Awan to ti pagbabawyam. No syakton ti asawam ading Rosa. No agsikog kanton, ket agpasikal kan. Uray awan tilugan, maisambot ka nga yapan iti ospital. Itaray-taray kanto naging kay iti ospital. Madi ka pa'y? Ay, urewan nagsiksikog no si kati ama ti sikog ko. Ni, saan ama sa Paul nga agsikog ti makiasawa? Sa anak nga ruda makiasawa. Nagkuna makiasawa kan kay ta? Ha? Feeling ka mat? Makiasawa ka taasawaan kan? Uray kat siyak ti kayat ni Chairman Gusting ang mga sawakin ka. Sankit di day di adoming at akrot kan saloy. Uray di tanan no si kati pakiasawaak. Ay, nambara ko na makiasawakan ka. Nagan mo laangan. Yak! Anyan? Kas kamot lang nakapayatan iti bunton ti ukan iti kasta pa nagmusiig mo. Unmat, sunggar pa'y ultimo dot-dot iti agong kalapayag kon. Mabaliktad pa'y kat nga ti bitukak no kwa. Ay, naulpit ka irog ko. Irog tarupam. Idumudum kan tupay. Ay,
Sorry, malabsakon ti agsao. Ay, basta, saan ka akayat? Period! Ala, saan ka apilitan ita? Ngum inton bigat, umayak manen. Saanan? Tano ipilit mo ti umay? Matayak to mat no bigatan. Ay, saan Ay, ayatan ka irog ko. Hindi na kawawagan iti kastakat ni. Makiwar ti kinan ko. Ay, matayak no bigatan, no dinak pala sardengan. Ay, saan Rosa? Konsensya ang nakpaymot. Oh, adaya konsensyam. Ay, adamot No adda, sardengan nakngaroden. Di na ko naribukan. Taura itong bampay amin apasdak. Wano babalay dito'y nagbugsutan. Saan kan tulat na akayat? Ay, unay nga ulpit mon. Ay, si kaati na ulpit talo. Ta saan ka lang arudan akayat? Agtalo-talo ka pa'y lang. Di ka lang mabain. Agyamanak, kabsat ko ti bunyag ngayon kantada. Agyamanak, ta nagpakita kayo kanya. Amo nga miniinang ko, mariribukan ka, kabsat ko iti bunyag. Iso abi na unak, amang tulong kan ka, no kasapulam ti tulong. Kasapulak talaga. Di na namin kayat ni Chairman Gusti nga mga saway ti anak na. Tati kayat na kat dahi pangas anabirngasan iti talaw at tumatalaw. Amumi, awan mailimad ka na kami. Kasta? Saan kang agdanag? Adaken ka ti alas, tasikat kayat ni Rosa. Saan kat aday jay atalo? Birngas na laangan, mangibabainan. Ada power na di atalaw. Bay amlaang, tadakas ti power na. Saan nga agnanayon? Anya? Siya kun ti mangibagbaga. Maleksyon to daya a tao. Kat pagbabaw yan na, tungpalbiag na. Sa apay kumaata kasta. Ti may balakad mi kan ka. Ituloy mo lata ti agrayo kan Rosa. Taawan tumatlat mabalinan nila kay Gusting nga uray saan nakaakaya. Maudi ka nun dito at challenge ni Talo. No mga bak, asawain na kon. Ngam no maabak, ipalubos ka nun ni tatang ko nga umuli kayon dom. Anya? No loser ni talaw, winirak, kasta? Wan, iso ngay daw dawat mo kumapsot ko man ni Talo. Tapno dinan to kabailan a pagsasarunon a padsuan dagi je baka. Nuang kan kabalyo. Bayam, kitaak na niya ti maramidak. Amuak no sa dino ti pagtataudan ti pigsana, tatugkikag. Nadlaw ko nga dabukol iti babattaltal na. Amangan no power na day chay dom. Bukol? Anya nga abukol na jay? Diyak ka mo Ngam, kung nadagiti babakat, nga amangan no sa balimat akita ti bukol day chay. Bukol ha? At dagayang bukol na. Wan, at day jay mismo ababa titiltil na. Bayam, ta si imag. Bareng masiimak no kitaan na jibukol na tadugsulak. Anya? Dugsulam dagi jay bukol na? Uy, ang mga no dagi jemot bukol ti ayan ti pigsana. Dula amin ang pagdadadaulan na tatang iti oras. Bay ablatan ni tatang Murusa. Uray kat maabak dayta na talo. Anya maabag ka sa sawamot. Mapadso amin ni talo na kita. Uri kita niyo. Agbalinton na manugang ta ti kapigsaan na tao. Sige, dito'y kayong agbuya. Tain nakwarningan ni Dumeng. Ang mga no agplamplano nga garamay diti maday. Sige. Dapanan, Rosa. Aguray ka.
Nakamulmut lang ni Domeng dagitay bukol ni Talaw. Saan nga ron, nanang? Iso amadandanagan ha. Anya, kasanon numapadso na amin dagita talo nga ayaw. Di, isa ron na kanto napadsuain. Kasta ti kuna ni tatang, iso tingkid-dakid ni Talo sakbay asim malog manipod dito'y turod. Ay na, wow! Kinunana pa'y. Ay, agsigsiguradan. Wen, manjak lakit di. Uray pa'y numano nga, ay na, wow na. Ay, manjak lakit di kayo makiasawa kan kuwana. Ay, day asit gano'n ni Talo di kabalyaw. Kita mo na. Naglawag amatan awan tayo dito'y turo rin. Inipos na di kabalyo. Asaw, apo. Ala, agbuhatin di kabalyo. Nay. San mat kay batan ni Talo di ipos na. Ay, sus, apo. Nay, makiging ginuyo din ni Talo iti kabalyaw. Nakakita mo na ang sa. Nay. Ala, nanay. Mapagsamat ni Domeng. Kasano akto pa yun. Nay. Asit ganan dyan nga glublob na. Ay, agsipot ka, Rosa. Apaman amapadsupay dagita dua apadsut na kat tumaray kan amapan ita ni Domeng. Uwan nanang. Ay, talaga sa anak nga agpaitalo. Kinitalo. Ay, salbag ka. Apay ngay. Agkulag-kulagtit kamatan si Kabulog. Gotadak to'y ipos mo. Tapno mabaliktad ka. Ha? Ay, sakmutan ti guyudan to'y bulog. Apay ngay. Awan mo't pigsakon. Ay, ninang ko, asak sa kulap. Ayan tay power kun ngay. Ay, salbag. Ay, guy-guyod na kong tibulog. Maparangguyod akon. Nabakon. Siya akong ti mga sawak. Ay, matagtagainap kumutan tayo nakaribal ko ide kan ni Rosa. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin.